Pa više od 2 mjeseca nakon iranske blokade interneta, većina zemlje je i dalje praktički odsječena od globalne mreže, a NetBlocks to naziva najdužim nacionalnim prekidom interneta zabilježenom do sada. Iran je omogućio pristup samo ograničenoj skupini putem svog takozvanog Internet Pro programa, stvarajući ono što kritičari opisuju kao sustav s 2 razine, u kojem mala skupina ima širi pristup. To je nekada bilo dostupno svima, a obični Iranci i dalje su odsječeni ili ovise o skupim VPN-ovima. Iran International također izvještava da su nekim korisnicima rekli da moraju objavljivati sadržaj koji podržava vlast i potpisati pisane izjave kako bi im uopće bio vraćen pristup internetu ili mobilnoj mreži. Sada nam se pridružuje Hosrov Isfahani, direktor istraživanja Nacionalne unije za demokraciju u Iranu, kako bi razgovarali više o ovoj temi. Sada, Hosrov, koliko je značajan ovaj novi sustav s 2 razine gdje odabrani korisnici dobivaju širi pristup putem Internet Pro, dok su obični Iranci i dalje ograničeni? Što to govori o nejednakostima moći koje režim možda pokušava dodatno proširiti? Islamska republika radi ono što je oduvek radila. Vodi rat za kontrolu narativa protiv iranskog naroda i naroda sveta. Pokušavaju svetu prodati ideju da se stvari vratile u normalu i da iranski narod podržava ovaj režim. Objavljuju videozapise noćnih skupova u znak podrške režimu, uključujući i ženu bez hidžaba koja nazdravlja novom vrhovnom vođi. Održavaju koncerte sa nepokrivenim ženama i ženskim vokalisticama, stvarima koje su zabranjene prema šerijatskom zakonu. I onda imamo cijelu ovu šemu s internetom, s više razina pristupa, koja omogućuje pristup ljudima koji su usklađeni s režimom ili su prisiljeni ponavljati režimske poruke. Ovo je oduvijek bio uobičajeni obrazac ponašanja Islamske republike. Ili vas prisile na pokornost, na apsolutnu šutnju, ili barem pokušaju, ili nagrađuju ljude koji slede pravila i ponavljaju stavove režima. Kada pogledate poruke koje dolaze iz Irana od ljudi koji koriste ovu šemu Internet Pro, oni preuzimaju retoriku antiratnih aktivista u Sjedinjenim državama, u Evropi, da je ovaj rat bio nezakonit, da je bio nepravedan. I čak pak ponekad to povezuju sa nekom kritikom Islamske republike, predstavljajući se kao opozicija ovom režimu. Ali dodaju napomene da žele da se Islamska republika promeni, ne žele promenu režima, ali to ne žele kroz međunarodnu intervenciju. Dakle, sve je to sastavni dio režimskog rata za narativ protiv sveta. Što vam to govori o prioritetima režima? Je li ovo uglavnom vezano uz sigurnost i gušenje neslaganja? Ili sada svjedočimo širem nastojanju da se trajno prestrukturira način na koji Iranci mogu pristupiti informacijama? Dakle, to je višeslojno. Na jednoj razini, da, režim pokušava riješiti trenutnu sigurnosnu krizu, pokazati moć kod kuće i u inozemstvu, prikazati normalnost kod kuće i u inozemstvu. Ali da, ovo je dio šireg nastojanja Islamske republike koje je započelo 2009. godine. Ovo nije ništa novo. Režim je sanjao o neovisnoj internetskoj mreži koja se može odvojiti od sveta, omogućiti ograničen pristup povlaštenima i održavati zemlju. Iza zavjese, iza vela kojeg nitko izvana ne može vidjeti. Što se događa stvarnim Irancima u Iranu i Irancima kojima je zabranjen pristup slobodnom protoku informacija? Oni sanjaju o tome da izgrade još jednu Sjevernu Koreju u Iranu i rade na tome. Srećom, oni su izuzetno nesposobni, a iranski narod je dobar u borbi protiv ovog režima. Da, oni blokiraju pristup, ali jedan dobar prijatelj je to jednom opisao kao igru whack-a-mole. Blokiraju određene kanale, ljudi smišljaju nove ideje. Satelitski internet će dugoročno probiti ovu blokadu, a oni tehnološki nisu dovoljno sposobni da nametnu sustav sličan onome što se događa u Kini. Hosrov Isfahani, zanimljiva analiza. Kao i uvijek, hvala vam što ste danas bili s nama na i24 News. Hvala što ste me ugostili.